فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. پدا وحدے کے عزیز جنینا عشقت آہانی ٹگیے بابتا دیم دات آہانی نیمگا قاصدی او آمادہ قط پا آہاں یک دیوان جاہی او چاہاں ہر یک کے دستا کارچی داتی او یوسفا گشتی کے درا اشانی دیما وحدی کے آہاں یوسف دیس آش مزن زان او دستش برتن او گشتش کہ اللہ پناہ ای انسانی نہیں ای و یک بزرگیں فرشتئی.